alobi totie bango 3-0 siko tozoke na 4-0 toyokani mokolo wana ya misato le 8 juillet moto moko te aloba o no naza na kubobangi oyo bakosala boye non moto akoboma yo azali te bakomeka bakokoka te parce que nzambe oyo abatelaka biso azali eli mosanto azali eza boye te bamekaki bakokaki bakokoka te. Yes, uwo ni Martin Fayulu, ni umuyobozi w'ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo, leta ya Kinshasa iyobowe na Felix Tshisekedi. Aha rero wakibaza ngo bimeze bite n'iki kiri kujya mbere. Martin Fayulu yongeye gukangurira abaturage kwitabira imyigaragambyo iteganyijwe kuwa 8 Nyakanga 2026 igamije kwamagana ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Martin Fayulu, umwe mu banyapolitike bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo, yongeye kugaragaza ko atazigera areka guharanira ibyo yita kurengera demokarasi n'itegeko nshinga ry'igihugu. Mu butumwa yagejeje ku bayoboke be no ku baturage ba Kongo muri rusange, Fayulu yavuze ko azaba ari ku isonga ry'imyigaragambyo iteganyijwe kuwa 8 Nyakanga agamije gusaba impinduka mu buyobozi bw'igihugu. Uyu munyapolitike yavuze ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwakoze ibyo yise ihirikwa ry'itegeko nshinga cyangwa se coup d'état constitutionnel, ashinja ubuyobozi buriho kurenga ku mahame ya demokarasi no kutubahiriza amategeko agenga igihugu. Uyu Martin Fayulu twagiye tubona mu minsi yashize ubwo bari bateguye site inara kuri Palais du Peuple, yagiye agirirwa nabi. Nyuma yaho twagiye tunabona video yakubiswe, yanakomerekejwe cyane, nubwo akomeje guhura n'iri terabwoba no kugabwaho ibitero bigamije guhungabanya umutekano we n'ubusugire bwe bw'umubiri. Umuyobozi w'ihuriro ry'ubwitabire bw'abaturage, perezida watowe Martin Fayulu, akomeje gushikama ku myanzuro ye. Kuri uyu mugoroba w'ejo hashize nibwo yongeye gukangurira no guhuriza hamwe abayoboke b'ihuriro rye, ashimangira ko azaba ari ku isonga mu myigaragambyo iteganyijwe kuwa 8 Nyakanga 2026. Martin Fayulu ni umwe mu banyapolitiki bazwi cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yabaye umukandida mu matora ya perezida yo mu mwaka wa 2018, aho we n'abamushyigikiye bakomeje kuvuga ko yatsinze ayo matora, nubwo komisiyo y'amatora yatangaje Felix Tshisekedi nk'uwatsinze. Kuva icyo gihe Fayulu yakomeje kuba umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, anenga ibyemezo bitandukanye bya guverinoma. Imyigaragambyo yo kuwa 8 Nyakanga nk'uko byatangajwe na Martin Fayulu igamije kurengera itegeko nshinga, gusaba ko amahame ya demokarasi yubahirizwa, kwamagana ibyo yita ibikorwa byo kwigarurira ubutegetsi, gusaba impinduka mu miyoborere y'igihugu. Fayulu yavuze ko abaturage bafite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo byabo mu buryo bw'amahoro, kandi ko imyigaragambyo ari imwe mu nzira zemewe n'amategeko zo kugaragaza ibitekerezo bya politiki. Navuga ngo ni ibintu bitatungurana cyane ko Martin Fayulu hari hashize n'iminsi tari mike agenda abwira abaturage ko bagomba kwitabira iyi myigaragambyo. Ubundi bakabaza ngo ibibazo bya politiki muri Kongo bimeze biti.
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze igihe ihanganye n'ibibazo bya politiki n'umutekano. Mu myaka ishize habaye impaka zikomeye hagati y'ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabwo ku bibazo bitandukanye birimo imikorere y'inzego z'igihugu, imigendekere y'amatora, icyizere abaturage bafitiye inzego za leta ndetse n'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Kugeza ubu haracyategerejwe uko inzego z'umutekano n'ubuyobozi bwa Kongo zizitwara kuri iyi myigaragambyo. Mu bihe byashize imyigaragambyo ya politiki muri Kongo yagiye ihura n'imbogamizi zitandukanye, harimo kubuzwa cyangwa kugenzurwa n'inzego z'umutekano. Abagenzuzi ba politiki ndetse n'abasesenguzi bayo baba bayiri hafi bavuga ko imyigaragambyo yo kuwa 8 Nyakanga ishobora kuba ikimenyetso cy'uko impaka za politiki muri Kongo zikomeje gufata intera. Martin Fayulu mu ijambo rye yasabye abaturage gukomeza kugira uruhare mu bikorwa bya politiki no gukoresha uburenganzira bwabo mu mahoro. Yongeye gushimangira ko azakomeza guharanira impinduka za politiki no gusaba ko itegeko nshinga ryubahirizwa. Mu gihe habura iminsi mike ngo imyigaragambyo yo kuwa 8 Nyakanga ibe, amaso y'abaturage ba Kongo n'umuryango mpuzamahanga akomeje kureba ko ibintu bizagenda. Si imyigaragambyo izazana impinduka zifuzwa na Martin Fayulu n'abamushyigikiye muri rusange, cyangwa se izakomeza kongera ubushyamirane bwa politiki muri Kongo? Icyo ni ikibazo nakibaza nawe nkubaza. Ubwo urajyaho utangira igitekerezo cyawe muri comment, tubwire uko ubibona. Ese urabona bizagenda gute imyigaragambyo? Hari ikizafasha cyangwa n'ubundi zakomeza guteza ubushyamirane muri rusange? Reka ngushimire cyane wowe ukurikira The Quick Times News, ubundi mbareke mwumve iri jambo ryose ababumva ikirurimi rw'iringara. Icyo nakubwira nuko ugomba kuba uri hano kuri The Quick Times News ugakora subscribe utarayikora, ubundi ibintu byose bikagenda neza. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ndekwa lobi totie bango 3-0 siko tozoke na 4-0 toyokani mokolo wana ya misato le 8 juillet moto moko te alaba o no nazana kubobangi o bakusala boye no moto ngobomali azali te bakomeka bakoka te parce que nzambo ya batelaka biso azali elimo santo azali nzambo ete bamekaki bakokaki bakokoka te. Tozali déterminé. Nayebisaki Félix le 24 novembre 2024 boy apalangana te soki alandi nzela oyo alingi koluka ya changer constitution akomona nga liboso na ye na kotelemela ye na kotelemeza maloba bilobela te ezali maloba parce que ezali na mitema na biso, ezali maloba parce que tozali na mission oyo ya kobongisa mboka oyo tokoki kotikela ye te mboka abebisa ngo toyokani bobangi ezala te nongola bobangi balobaki opposition a pété sikoyo nani aza pété nani azali pété peuple oyo aza déterminé abangaka te boyoki ngai peuple oyo aza déterminé de toutes les façons suka na biso nini na mokili oyo nani oyo abotami akoli atikali ndenge wana akokufa te nani? Nyonso tokokufa. Yango wana mboka oyo Lumumba Kasavubu batikalaki biso yango bazwi lipanda ebongo sikoyo biso tozango tokaba na maboka bato mosusu parce que Tshisekedi makambo azokosala ezali makambo oyo bayokanaki ye na Kagame po apesa eteni ya mboka na Kagame bozokanga likambo munene ezali wana likambo mabele ndeko
George auti kolobawa ke kuna na Nord Kivu bandeko bakotia biso makasi bango bazali kuna kokonza bango na bato mosusu me balali te batelemi ebongo biso na Kinshasa batolala telema mpona koloba na Tshisekedi ke alukaki makambo akosala nini bato batumanaka te. Ok? Alors ndenge organisation kosalema wa biso nyonso moto atikala nsima te. Campagne oyo tobandaki sensibilisation loba na congolais nyonso congolaise nyonso moto oyo akolongola na bowumbu eza yo moko. Donc